Manje sengize ngaba nemizwa kudala yayo. Kuwukuthi manje inkinga yami la ikhona esekuthenini nginamakhosikazi mabili. Oh. Hayi bantu, hayi ngiyalinda, yazi sehlala. Kuzoba khona lokho kusombuleka kuwena ukuthi cha kona kungenzeka. Ngeke ngize ngikwazi. Cha. Yabo nje lesicelo ngizosicela ngeke ngize ngikwazi ukusivuma, angisoze nje ngasivuma. Eyasikhosi Media Podcast. Reality show. What? Where? How? Why? Showtime. Manje inkinga yayo siyingodisi yomuntu. Kileke thuhle wentombi yeshe wezizwa bathi ubhuti wabantu lo yellow bone mpala kamasisi amakhambi KSMT stage sakhe esemkhosi Media TV uhlelo umjolo eroundini uyazi ke sisohlanganisa ama crash awukho umuntu umsebenzi esiwenzayo namhlanje ngila ona nana secret location ngibizo ujabulala uthe umJP une crash ufuna soyilana lalela asike siyoza ukuthi ke usibhalele uthini usisaphi khona endaweni esigameko sengikhona ngila futhi ujabulani niyaphila Asiyaphela mfethu. ngikhona igama lami ngeSMT ngiqhamuka esemkhosi Media TV uhlelo umjolo roundini tshela mina ngibe wayini namhlanje Hayi lana wemfethu. Inkinga enkulu. inkinga inkulu Hayi inkulu inkinga. sengikhona namasolution Ngoba inkinga enkulu nje kodwa futhi manje ngifuna ukuthi namhlanje lo muntu esikhuluma ngaye sesikwazile ukuthi ungisize oya agcine esevumile noma inhliziyo yakhe seyithobile oya ngoba mntuqala ngisho ukuthi ngimazisi awukazi waqala ukukhuluma naye ngaphambili hayi ukukhuluma naye sike sikhulume nje kodwa hayi ukukhuluma le nkulumo engize ngayo cha sesikhuluma nje ngane yase round yini lenzima ngako ukuthi ngihlalise phansi ungazi bize mina ngisuka le bajujukwini awutshele mina yini inkinga udaba lulana ke mfowethu lengane iyangazi nami ngiyayazi manje sengize ngaba nemizwa kudala yayo kuwukuthi manje inkinga yami la ikhona esekuthenini nginamakhosikazi mabili. oh Okay, iyamazi unkosikazi omdala iyamazi lo futhi wesibili la manje ngibuka khona ngiyayibuka ukuthi cha manje ngase ngabi khona la kulomndeni izolama lamakhosikazi la amabili okay ingabe mina ngilutho ufuna izolama ngisasa kuvala isikhala ayisibhali isikhala ize ngendlela yayo kohlelo la usengendlela yakhe nje inendlela yakhe ebalulekile indlela engimbuka ngayo ngiyabona ukuthi wena mfowethu kunesalukazi azosivusa lapha ekhaya kithi ngoba phela le mizi yobili lapha khona umuzi waseKhaboma okay kuzoba ke yilo wakithi la ngizala khona ngifuna lapho siwakhokho ke manje usugeqa amagula bathi uqedile unethole akukho okuningi sengakubuza nengakubeka ngithumile ibhukwana zehlaza ukuthi zimlande angazi ukuthi ke ngizizwa unjani kodwa ke ongithokozisayo ukuthi awushongo ukuthi khona igwaba belikhona ngoba sengijwayele ukuhambela izinsizwe ezihlezi zibulawa igwababa hayi ngoba kunegwababa kodwa ngiyabona ukuthi ufuna ukumbeka ngendlela eseqophelweni phezulu endaweni yakhe ukumbeka nje umhlaba ubona ukuthi cha namhlanje ufuna ukuthatha umfazi omushe emagcekeni azovusa umuzi enjalo hayi asike simlande sizwe le nto intokazi ithi Kakele you are still live on umjolo eroundini stage sakhe yasemkhosi Media TV futhi ujabulani sekhona ke la usisi enokhanya isinokhanya ngiyakubukela ngiyakubingelela igama lami ku-SMG ngiqhamuka esemkhosi Media TV uhlelo umjolo eroundini dadewethu akukuningi engizokutshelwa yini kodwa ngibonga ukuthi uma ngabe sikucela ukuthi ufike ulenze iqiniso
noma kade ungazi ukuthi mhlawumbe sibizelani kodwa wakwazi ukusilalela. So la ubhuti uJabulani yena isizathu ukuthi so engicabanga ukuthi angingapholisa amaseko, angivele nje ngidedele nje ugonyuluka ukuthi nembeka la bese sizwa yena ukuthi ukuzwa kanjani. Nokhanya phela cha ayivele kube nje ngokukhethekile intokazi noma ukuthi sijwayele ukubona ukuthi angaze ngikubeke lokhu namhlanje kodwa ngifuna ukuthi ube nokusenhlizweni yakho ukuthi njengoba ngila ngizokwakha angizile uzokona angizile uzodlala ngawo angizile uzokukhohlisa. Cha la nginenkinga enkulu kabi, ngiyazi uyayazi impilo engiyiphilayo njengoba sesendaweni, kodwa manje okusenhlizweni yami angikaze ngikukhiphe namhlanje bengiyimisele ngokuthi njengoba ngibize umjulelo kanje ukuthi bangisize ukuthi bangixhumanise nawe, ngoba ngibona ukuthi kunezinto ozaziyo empilweni yami kodwa futhi angisho ukuthi zingavimba le nkulumo engizoyibeka kuwena namhlanje. Njengoba ngikubizele nje endaweni ekhethekile, bengifuna kona ukuthi ubone ukuthi lento engizoyisho kuwena angiyifihli, ngifuna ukuthi izwe lonke ukuthi cha okusenhlizweni yami okuza kuwe kungunaphakade. Uqonda ukuthini mawuthi okusenhlizweni yakho kungunaphakade yini? Ngiqonda ukuthi ngane kwethu la sekunesikhathi eside kakhulu ngikubuka ngikubona ngikubonile ngikubone ubuya ngikubone ngisho uhlezi nidlala, kodwa igcinile ngibona ukuthi khona la ngenza khona iphutha. Umuntu ekwakufanele abe uyena olapha kula macala kithi uwe. Hayi bantu, hayi ngiyalinga yazi usehlani. Hayi ngiyabona senginesikhathi eside mina ngikwazi vele phambi kwakho ngizane kunawe ubhuti engimhlonipha endaweni. Ngiyavumela impela Amakhosikazi akho ngiyawazi ayangazi lento nje oyikhuluma njengamanje angazi ukuthi ngingayithini noma ungidelela noma kuyini kodwa nje kuyinto engakufanele nje mina indlela ebengibeke kuyona empilweni yami awusiye nje umuntu obengasho leyo nto bengakhuluma lawo magama lawo. Mina ngiyakuhlonipha, ngihlonipha amakhosikazi akho, ngihlonipha ngisho umuzi wakho, uyindoda ehloniphekile ngisho endaweni. Yabo lento oyishoyo njengamanje ayikufanele nje Nhlobo nje. Mana-ke ngiyakuzwa impela ayingifanele ngoba yini wena bungakulindele lokho njengoba ayisho kwabanye hayi kumina. Nakho-ke sevele yafika eza kuwena iqondene nawe. Ayikwazi ukuza kumina. Ngithi-ke manje phela khona into esenhlizweni, okusenhlizweni ngeke uze ukuthatha ukunikeza omunye umuntu kuza ngokuwe. Njengoba ngiyila namhlanje ngingoba bengifuna ube nesiqiniseko sokuthi ma kube bekunento engiyifihlayo eceleni bengeke ngize la kule ndawo engikuyona namhlanje nawe. Lokho kuveza ukuthi ngisho wona-ke amakhosikazi lawo amawaziyo ayayibona lento. Ma kube bengayazi abengeke ngize la ngizovela ngivele ku-TV. Ayayazi avumile nawe. Ayazi kodwa-ke akavuma. Uhlangene nokukhohlakala manje. Cha akubona ukukhohlakala. Athula athini ngoba komunye wabo khona engimbiza ngoma mangihlangana naye endleleni. Kuvele Omunye wabo kulomdala nje ngithi ma kuyena. Manje-ke uyivume kanjani lento uyithathe kanjani ibheke kanjani? Ngithi ikona okuhleke lokho njengoba uthi ma usazophinde futhi uthi ma ngoba phela yena omdala ngithi. Ngeke ngize ngikwazi. Cha. Yabo nje lesicelo uzosicela ngeke ngize ngikwazi ukusivuma angisoze nje ngasivuma. Ngoba kuyini kuwukuthi okusenhlizweni okungekho. Akukho okusenhlizweni. Futhi angiboni kube khona. Akukho akusoze kwaba khona. Cha-ke. Futhi kwandlela bengikuhlonipha ngayo isiphelile. Mana sesikhaya mana. Uyakakamela manje. Cha, uyakakamela. Masuthi khona legama oke walisho wathi lokho akushoyo akufanele akusho kuwena kushiswa yini? Umuntu engimbuka njengobaba
noma ngimbuka njengobhuti osemdala osekhulile kunami ngimncane kakhulu kunaye njengoba esho ukuthi bengibona ngidlala okhombisa kona ukuthi ngikhule phambi kwakhe engibuka ngasho ngigijima ngephenti usezokwazi ukungijikela manje azongitshela ukuthi ufisa ngibe unkosikazi evele namanye amakhosikazi hayi ngeke hayi akeke kwenzeke kumina kuyenzeka kwabanye hayi kumina mina nje unokhanya ngithi cha ngize ngikwazi sungahamba kubheka kwabanye abantu mina nje angivumi mina angivumi ingane eyivumayo mina angivumi ongavumanga akalali lapha mina nje angingeni leyo uyabona lokho kushoyo angikuphikisi khona futhi akukho la ngithi khona uronga ukho wrong ngoba yini kuyakwethusa uyakweshwa manje kamanje kodwa ngiyacabanga ukuthi ngelinye ilanga noma nje uzothi uphuma la uhamba kuzoba khona lokho kusombuleka kuwena ukuthi cha kona kungenzeka kodwa ke ngoba ke ukhuluma kanje engikuthokozelayo ukuthi ufikile ngendlela engicela ngayo ukuthi utholakale sibe la ngakwazi ukuthi ngithulule okusenhlizweni wakwazi ukuthi kusukela namhlanje kunezinto ezikhona phakathi kwami ngawe Ongenzeka ukuthi mhlawumbe ngathi uma usuka la mhlawumbe kube ukuthi mhlawumbe lo mhlawumbe uyohlangana nomqondo ukhaya mhlawumbe kwacabanga sisibenzi ngenza manje ngiyacatshanga nje le abo awu asoza ayehla lawo kuyena hayi yeke bani mhlawumbe kube bekomunye umuntu kuba bebengimhloniphi ebengimazi mhlawumbe kube bekomunye umuntu beyo mhlawumbe ehamba amaphaphehle kodwa nje cha ngeke nje azehle ngithanda la ukuthi ngoba vele ubumhloniphi namanje ngisakuba uyena ubaba ozomhlonipha ngoba inhloso njengobaba hayi njengendoda engangenza umfazi engalala nayo nginqune embhedeni angikaze ngakhetha njengalo muntu angikaze ngakubheka futhi angisoze lokho ngakho kuvele phela angeke izibe naso kuvele phela awukaze ukufise onjalo kuze kufike kuwena ngoba naku kukhona umduduzi wakho useduze kwakho kuyima ubone ukuthi okay lokhu kumele ngempela sikwenze uma kwenzeke ngeke kwenzeke ushaya phansi nje ngeke uzokwenzeka ngivumi uzungizela amakhamera nje uzokhuluma yonke lento oyikhuluma inonsense yonke lento ongenzela yona bazothini nje abantu bazothini amakhosikazi akho abona yonke lento abantu endaweni bazothini uzongibukanisa nezwe nje buhlulwa yini mawuhlangana nami endleleni ungibize ungikhulume nami lento ngikutshele nje ngoba bengokutshela ungazi umosha isikhathi sakho umothi isikhathi sami uzongibizela amakhamera la yabo lento oyenza la ubukisa ngami nje hayi ubukisa ngehlisa umoya kanjani ubukisa ngami akukona ukubukisa ngami kanjani ukuthi bengikuvezela ukuthi izinto kulona enhlizweni yami lingakanani amakhosikazi wakho wena njengoba unawo namhlanje nawo wabizela amakhamera nomslimi mina cha ufuna ukubukisa ngami angibukisi ngawo wenzani pho ngithi nawe njengoba ngize kuwena ngale ndlela engize ngayo yingoba bengifuna ukuveza ukuthi bona kwakulesa sikhathi kuwena ngikuletha ngalesikhathi sakho esikuvumelayo ukuthi wena ufuna ngamakhamera umuntu mengabe efuna isithembu uzohamba aye kumakhamera ayocela ukuthi ufuna ukwenza ukukhohlakala kwakhe ngobona mhlawumbe ngizothaba wangibona amakhamera angivumi-ke njabule angifuni hayi nokukhanya uyazi amazwi la ngisathale khona ayabona ukuthi cha nje ngifikile ukuthi awuzwananga nesicelo sami akusho ukuthi khona okubi asixabene nangelinye ilanga siyophinda sihlangana khona sixoxe futhi eqeqeni ukuthi kodwa lokhu-ke obekubalulekile bengifuna ukukuveza sengikuvezile kuwena nawe usuyohlala unako ukuthi ubaliwe lapha kulwamuzi kwamazilankathi yikomncube laphayana shanilingiwe omama labo baziyo bayokuthatha kahle bayokuphatha kahle futhi ngoba nabo bayazi ukuthi yikuphi okungenze ngize ngigcine sengithi cha leya ntokazi ngiyayidinga ukuthi ibe khona le khaya endaweni ukhula ney'nganga ubungayithatha izinto abafazi inhliziyo ikhethe wena angivumi lo nhliziyo ikhethe wrong eceleni angikuphikisi yabona nje kulezi zinto nokhanya yabe ukuthi inkulu kanjani ekhombisa ukuthi uma ngase uvumelana nami yabo ukuthi into enjani nje sazoyihamba nawe
nempilo kuthi indawo kanani le ayincane iphele eduzane nanokuthi nje le ichaza khona insila ukuthi mhlawumbe ngakhona ke insiyana ke ukuthi hayi mhlawumbe ngelinye ilanga so buye kube khona okuqhangala mesikwenza siphinde sixoxe ngoba phela ungakusho lokhu namhlanje ngoba bungakulindele akikuphikisi lokho sokukhulumile kuhle kumina ngiyakuthanda ngoba ungiphendulile kunomuntu obengakaza ngiphendule cha angikhohlakala ngiyakucela hayi kabi kulezi zinto nje zowu-2 ngiyazi ukuthi inkulu kakhulu le ikhombisa uthando ngicela nje uhambe nokukodwa khona ongakuthatha nje uthi okay kulungile-ke ngelinye ilanga kuyokwenza angisho ukuthi angihambi nalutho cha elinye ilanga ngeke saba khona cha lalela elinye nje ilanga Elisaba khona kukhona thina kodwa vele ngeke libe khona likhona endaweni. Into ezama uyichaza ukuthi mhlawumbe manje siyaphathisa leli gula lamagama ukuthi uhambe nalo mhlawumbe uyosefa la ungasefa khona mhlawumbe futhi nithekele futhi nibuyekeze ukuthi mhlawumbe lokho ukuthi nje sengike ngafika kuwena ngakusho engikushilo ukuthi uthathe kanjani kodwa ngifikile hayi la yaba kusho indlela ende uthando bese uhamba nawo mawukuthi uyakwenqa lokho nje okukodwa njengesiqalo hayi kabi ukuthatha nje hayi kabi kuyisicelo hayi isilingo nje lesi egameni thatha igcobeni lento ayinika yona egameni lokuthi nje ukuthathile kuweza esandleni sakho ukuthi ukwenzeni ukulahlelwa kuphose la kuphose khona ukuphose entweni yakho esho ukuthi ngelinye ilanga uyohamba futhi ukudonse khona ntokazi hayi kabi ngiyacela wazi ukuthi namhlanje noma yinini nje wena ubalekile liyaceka angeke noma yinini soze ngibonga lesikhathi sakho ngisona namhlanje right imbukela se-Social Media TV kubona ngathi udaba lesamhlanje lizokuphetha lumi ngandlela elingayo ngesimo sokuthi sinokukhanya ubukeka njengomuntu othuke kakhulu ngoba ngeke ngisho ukuthi uyizwa kabi udaba kodwa usathulile ngoba kusayisiqala kodwa-ke ngiyabona mhlawumbe lamakhamera nomthelela kodwa-ke angithembi ukuthi mhlawumbe ngiyilanga uzophinda mhlawumbe uma niphinde nihlangana nibe naye nje ukuthi ngikhulume naye asezohamba ngocabanga mhlawumbe nginje ngithemba kanjalo nginethemba lelo nje lami ngeke noma sihlangana nje endleleni baba bengihlonipha sesofana nezitha nje ngisho njalo ngoba lokho okusho njengamanje bengakulindele kuwena futhi bengafanele vele ukusho kumina mhlawumbe ungakusho kwabanye abantu already nabafazi abawu2 angimazi kwesithathu ufuna ukwenza nomkhulumi ngocingweni yenakhe ahlale ocingweni ngeke ngize ngikwazi-ke mina ukuba unkosikazi wakho yilokho nje ngizokusho kuwena nenhlonipho ebenginayo ngawe nangomuzi wakho nani iphelile sesohlangana njengezitha angeke nje ngize ngikwazi ohlangothini lethu singijoye kawandini dadewethu ngicela ukubonga ukuthi ufike siyabonga kakhulu lapho ukuthi ukwazi ukuthi ufike ukwazi uzolalela esikulethele khona noma ngingaphethanga njengoba sifisa ngakhona kodwa sinethemba ukuthi naye ukuthi ujabulile ukuthi ukwazi ukuthi ufike wakwazi ukuthi kumlalela ngoba ngikwazi ukuthi ngikhulume ukukhomba ukuthi ukwazi ukuthi kumlalela ngisho so siyabonga kakhulu sinethemba ukuthi indlela yenu enizoyithatha noma indlela yenu eya phambili nizokhona niyibone ngelinye somhlaba nikwazi ukuthi nikhulume okuya phambili asifanele ukuthi siyishiye indaba ishuke kanti kodwa siyabona ukuthi ngathi kuhamba isikhathi mhlawumbe omunye aphakanyelwe umoya kakhulu mhlawumbe kube khona inkinga khona kodwa asike simelayo indaba mekuphinda mhlawumbe kwenzeka qondana mhlawumbe nisimemeze ukuthi hayi mhlawumbe sengidinga ngathi ukukhuluma ngiyazathamba izinto ilokho nje engingakusho ukujabulani siyabonga kakhulu uma nawe namhlanje danke ngikhanya ondona isisi isimoya into yalalela nangiqoma iphesha Lekete siyabonga buke lapha ekhaya phinde sibambe next time Kelekete sayiqopha lezo zabafowethu udaba-ke laphaya likanokukhanya nobhuti Jabulani silivala kanjalo-ke ngiyaqala ukuthi ngingabi happy nge-episode namhlanje ukuthi kuphele
so ngakho ngisho indlela vele kwayinto ngazibona bese ngisaba bese ngicabanga ukuthi kuthiwa nempama nkosi yami kube ngiqala ukushampa isifana nempama kodwa-ke lungile sivala kanjalo namhlanje 0688267740 info.yasebukhosimidia.tv@gmail.com ungaphinde nosibhalele nangakini sifike sizokuhlanganisa necrush yakho ukwazi ukuconfess lalela ngimthandayo.